Good evening to everybody. Akşam xeyir. Namazı. Sabah oyun sonrasında press konferansına bir daha hamımızı xoş gördük. Əvvəlcə baş məşqçimiz Valdastan Braskas oyunla bağlı deyəcək sizə sorularınız var. Please coach your comments about this match. Well, I think a difficult match for both teams. For our last result, we of course came. We wanted to win. I believe Neftchi also after the last game also wanted to win. So both teams wanted to win. None of them won. Or I think not for us, not for Neftchi. It's a good result. Difficult game. I think from positional play, very limited opportunities for any of the team. Most of the things was happening from the counter-attacks, but really dissatisfied, especially how we started the game, how we played in the first half with the numbers of mistakes and forced errors that we did. I think is enough all season. Second half, a little bit adjusted. Those players who came on contributed a little bit more, so we had a little bit better rhythm, but very difficult to speak when you create such a limited opportunities up front. So our opponent maybe had one very good chance in the second half after again our mistakes in counter-attack, but overall I think is a fair result. 0-0. Probably none of the teams deserve to for something more today. Mən belə fikirləşirəm ki, bugünkü oyunda hər iki komanda üçün oyunun nəticəsi çox önəmli idi. Neftçi də son oyunlarda qalib gəlməmişdi və biz də son oyunda istəmədiyimiz nəticə əldə etmişdik. Hər iki komanda qalib gəlmək istəyirdi, amma heç bir komanda bugün qalib ayrıla bilmədi. Bizim üçün də çox istəmədiyimiz bir yaxşı nəticə oldu. Amma oyun barəsində bunları deyə bilərəm ki, mövqe hücumları bugünkü oyunda çox az oldu, daha çox əks hücumlardan, qarşılıqlı əks hücumlarda keçən bir oyun izlədik. Biz birinci hissədə inanılmaz çox səhvlər buraxdıq. Deyə bilərəm ki, birinci hissədə mövsüm ərzində bəlkə də edə biləcəyimiz səhvləri buraxdıq. İkinci hissədə oyunun ritmi daha yaxşı idi və ikinci hissədə oyun sonradan daxil olan oyuncular da yaxşı təsir bağışladılar. Düzdür, əgər bu qədər irəlidə çox az fürsətlər yaradırsansa, nələrsə demək çox çətindir. İkinci hissədə yenə əks hücum zamanı top dedik ki, bu top ikisindən sonra rəqibin çox yaxşı gol fürsəti oldu. Ondan yararlana bilmədilər. Düşünürəm ki, bugünkü oyun nəticəsi ədalətli idi və bugünkü oyunda hər iki komandada bu nəticə düşünürəm ədalətli hesab edirlər. Hər iki komanda olsun. About national teams, says that maybe you have seen some games of Santos Portuguese technique, the Portuguese coach, and also you have seen the match of our local coach Ayhan. How do you think Ayhan, after coming, he brought Abdullah Khaybulayev to the team? How do you think for our national team, like selection must be for the local coach, or it will be preferable for the foreign coach? Okay, thank you for the question. I really think this question is not to me. I think Azerbaijan national team is for the people of Azerbaijan nation and of course the regular body Azerbaijan Football Federation, and I really trust and believe that they will make the best decision who to appoint and what are the needs, what are the policy, what are the politics, what are the structure of the future, of the planning of the national team. That's all I can say. I can speak about Sabah Neftchi today all day long, all night long, like as long as you want, but I think it's totally out of my knowledge and my competence, like to choose the coach for the national team. Əlbəttə ki, sualınıza görə təşəkkür edirəm, amma həqiqətən də bu sual mənim üçün deyil. Çünki mən sizin Sabah Neftçi oyunu barəsində nə qədər istəsəniz bugün axşam danışa bilərəm, amma bu mənim məsələm, mənə daxil olan bir məsələ deyil, mənə aid bir məsələ deyil. Bu Azərbaycan
xalqının seçimidir. Bu rəhbərliyin də seçimi olmalıdır. Rəhbərlik inanmalıdır, rəhbərlik seçməlidir və o bilməlidir ki, o seçilən adam strukturanı necə quracaq, quruluşu necə olacaq, gələcək planlaması necə olacaq. Bütün bunlar hamısı daxil olmalıdır məşqçi seçərkən. Good luck. I would like to wish good luck in upcoming match. Anadolu'dan gelmemişten önce çempiyon başlamamışsın. Bir şartı karşı ihtimal edildi yoksa belki çempiyonluğumuz hakkında o kadar güçlü olduğunu paylaşıyorlar. Now you normally maybe after the match in 3 games you have thought that you will take 9 points, but now you have 4 points. Maybe did you wait these results? He asks. Maybe you thought that our championship is not strong, and with your squad you can win this match. I really don't know where I'm quoted and where I said that, you know, like we will win 9 points. I know where I'm coming for, where I'm coming to. I know how competitive Azerbaijan league is. I follow Sabah for last 2 years. I follow some other team before, you know, like because some players that I used to coach or that I know, you know, like playing the league. So I know the league. I know how competitive it is. And if you look at the results that is happening this season already, after 2 games, every team lost the points. So apart from Sumgait, I think every team lost points after 2 games. So show me another league in Europe where that happened, in 12 teams league where everybody lose the points. So I know it's going to be competitive. And of course, I be honest with you, I expected to have more than 4 points, you know, like out of the first 3 games. But I believe at the beginning of the season is normal, and I really not looking, you know, like to say the excuses, I'm happy, you know, like how we are. But I believe that we still have a lot to show. We still need to develop. If you look at our team today, of course, we miss some important players. We miss Noguera, we miss Etibika, we miss Zinedine. So that is important players for the depth. But probably other teams also all the time have red cards, have suspensions, have injuries. So that's normal in football. If you look today, Andrei Souza, his debut from the beginning in the Premier League. Elur Mutalimov first time played this season in the league. Timotheus Pushas first time played in the league. First time, you know, like from the start, Velko Simic. So we had a lot of also Umar Rahmanalev, you know, like also he came on, you know, like first time, played only first 2 games in Europa League, you know, like first time now coming in. So I think, you know, like we still need, you know, to gel, to understand exactly how to play, because like I say, we show, you know, like sometimes those flashes, of course, fans want, we want management, we want points, but those points will come when you keep growing, when you keep developing, when the game become recognizable. We tried, I think, till the last second, you know, like we try to press, we try to be active, we try to play with the ball. Of course, you know, like we can say it was not good, it was better, but this is for the development. So now, again, that's the only way I know. We're coming back already tomorrow, we have training, and we will start working for the next game that we play against Turan. Əlbəttə ki, mən gəlməmişdən qabaq bilirdim hara gəlmişəm. Bilirdim ki, burada necə çempionat gərgindir, qızğın keçir. Mən 2 ildir bura gəlməmişdən qabaq da çempionatı izləyir. Mən 2 ildir bura gəlməmişdən qabaq da çempionatı izləyib. Bu 2 oyundan sonra əlbəttə siz amma mənə yenə 2 liqalı komandada bütün komandalar xal etdi. Məncə elə bir liqa yoxdur. Düzdür, 4 xal biz gətirmək istəmirəm, biz hələ də çox inkişaf eləməliyik. Düzdür, gətirmək istəmirəm, biz hələ də çox inkişaf eləməliyik. Düzdür, bu inkişaf eləməliyik. Düzdür, bu əlbəttə ki,
mövsüm boyu da baş verəcək. Çünki bəzən qırmızı kartlar olacaq, zədəlilər olacaq. Uzun müddətdən sonra meydançaya daxil oldu. Timothy çempionatda ilk oyunlarını oynamışdısa, indi hal-hazırda çempionatda ilk oyununu oynadı. Bunlar bir-birini anlamaya, mən inanıram ki, biz gələcəkdə qalibiyyətlər əldə edəcəyik, böyüyəcəyik, inkişaf edəcəyik. Bu oyunda da biz çalışdıq, yenə pressing eləyək, düzdür, bəzi şeylər alınmadı, yenə də onlar üzərində işləməliyik, artırmalıyıq. Amma mənim üçün bir yol var, sabah artıq yeni məşqimizə başlayırıq. Qarşıdan gəlirəm, no questions. Thank you very much. Good night. Bir yol var, sabah artıq yeni məşqimizə başlayırıq. Qarşıdan gəlirəm, no questions. Thank you very much. Good night. Bir yol var, sabah artıq no questions. Thank you very much. Good night.